ya siasa chia muchujo ni kuoneka taka irikitie kuya kumwe na kuongea siasa biamene mwanya bakebanga guchemania ndebene na pinzani bao na byo byama bimwe bigitumira rwaria janjera ya kureta amwe akiama babyo kuthira nkuchanio asiasa bamwe ne bakuga ne bagwetekia byama byao ngerekano na UDA ekageta muchujo jo umana weru na rabamwe bakumeneria tongeria mwanya byama bi nikiria bakuga bena kemenyano kereweza ni bwatigiti chagochwa ite mwanya na rwatore kuria ni ogwetekania na michujo ire ebangi ya byama byage siasa ni ogwetekania na michujo ire ebangi ya byama byage siasa haraniria na bautu gukurukira namba SMS inyakibogo Ithatu ijiremwe na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya amona Nteto ire nkureterete ni abunge ba Meru kwiranga bana Kireito atige kwenderia Meru gwa na ugatareria murunga mojwawe. Seneta Mithika guchokeria nkatha ya Kireito nyume ya Priscilla kuga Lentore aguranaga akinga. Weru FM na Safaricom gukinyalare kurikithia waandikithia bwa laini cha thimu. Tugakuretera gichunche kia mbere kia rugono rwa mwanya urimi bwa murimi. Muona niretwa madhiontu kwa narua ni Purity Richard na ningetwa MAUREEN Kinya. Abunge ba Meru ario seneta Mithika Lentore kuma murengo jwa UDA na arua muthenya nebekete gikarontere chiana nyuke na araba ithukirite ngabana wa Meru Kireito Murungi na kumwira akenderia Ameru gwabwawe. Bakirikithia nkiama ya Kenya Kwanza neweka thondeka thirikari izite abunge baba neberite Kireito auge murunga mojwawe ni onto ambire kuga ni wazimio kukothoka amberia kuga kaire mtu ethwa kithura rais urawe akwenda muchemano jojojo ejete ntuko inkai itigere murengo jwa Meru Kwanza jotomeria munini wa ngabana wa Lentore kithurano nekejite. Seneta wa Meru jo Mithika Lentore na oro kumereria matagiti kia ungava na gukurukira tigiti ya UDA na atongeretie abunge ba Meru na barane agwati mbaru kiama kiu kia UDA kiri mucemanio nteresa rikipia na aria abunge baba bonene wetiki boe gururia kugwata mbaru munini wa rais ja William Ruto bakiuria kari kuthiria nganja amubena wetiki UDA ne kajukia thirikari thurana mbe mwaka jojo. Votes for the president William Ruto, for Governor Linturi na Senator Kadhuri Murungi na yumbe betu ponde for the 9 constituencies nondo to committed kushinda ite bionde kenda ndene ya Meru and including our MCAs. Anto ba Meru ponde barungamite na kama ke UDA na William Samoei Ruto. Kwa utoleria na confidence ati kama ke UDA gitongerete ni William Samoei Ruto ikio gikathithia thirikari kwambiria tariki 10 mweri wa 8 mwaka juju. Bunge bora tomba kwetha tukiaria ibora tukomba kwetha tukirungama na thirikari ya UDA irora tukuthithia tariki 9 ukilukira rais wetu William Samoei Ruto na itukumea ukilukira William Samoei Ruto county yetu ya Meru tukomba kwetha tukilobe resources imbinge nontubo connection irora twithirite twenio na excellency the deputy president William Ruto. Antu wetu baitara mathabu ibaile boya no wiketie Ameru kire opposition. Na tukwenda baile boya kabisa. Na tukwenda Meru baithira bariki opposition. Kuona kimoroto yetu ya bottom up government. Tuina structure kana strategy ya ku make sure that border crisis ika resolved once and for all. Wantu betu bamenye kuma narua ibo betete thirikari-ini ya President William Ruto tebo barikire opposition nontuma amuntu akeyo kwaririo atije you'll be surprised.
Seneta Linturi akiariria Nteto ere gwete monki ege muchujo ntuko ya Ramisi na ugete boja kema ke UDA guti musiasa kinyomo benderete na guti ora eo baro amwankira nandi ende bakathingatira ciaria cionthe cia kema ke UDA mwanka ntuko ya muthia ni kwenda kwira antu bonde baraba kweria kureta the wrong impression that kwina any favored candidates ki kiameneki utikyo na our constitution is very clear na processes kana motions ila antu babuiri wita through kwa arrive at candidates barapa run for various positions. Those motions are in place. None is concluded. Nobody has a nomination certificate. Until that exercise is over, utie omba kwa kwe muntu favored or not. Bunge baba nkoroki ne baithukirite ngavana wa Meru joekerito murungi na kuthumbia wathani bwawe na arakinya bamuritie kuga murungamo joe joegegete kia urais antu betu iboragi na aratigania mono east tigania west na eu ne feri ya thirikari ya county government no ntumbonaga ngavana wetu akiuga chibo atuika nkamera ikauma icuro chieje Meru chibo abuto ngugi nduria atane baba kweja nkamera bena bunduki mo automatic ndiko meana ata chibo wetu Meru ageta kurigeria nkamera na njara na atekinya irungu ene akira aerwe ni utawara kwa udwa chibo ukageta muntu weja kurungama eromba kura arega kuwa president yo wenu eba no kuromba kura utomba kuromba kura na kiama uchoka urega kwira anto president yo kuno otwichithirite no ndote kwenda kugweta Azimio uga ugora Raila Odinga uga muntu ujo tora kuthiuruka akiugaga kura kaitaragwa netere ntariki kenda one kura ikiringwa ete atare ni kiao muno kinene kuona some of our leaders still bakendelea kuinsist kana kweria kundifront anto ba Meru nonto iba make mistakes nonto ba selfish interests but they alive that the current economic crisis in the country ni as a result ya bad governance. Nke reportera Weru TV kuma kaunti ya Laikipia Mbeta Mawera Kerigia. Nyuma ya nkatha ya ngavana wa Meru Priscilla Murungi kuoneka igoro akimeneria seneta wa Meru Mithika Linturi akiuga ategurene na gute muntu ukamwitikia na ariba Meru na narua kaire kuga Linturi agurite kuri 16 bonde bakianaga na nde seneta Mithika ni achokerete mugwejojo jwa utuko oware rejirire nare erite Priscilla mwekurote ja betri angari aturaga thingatete mwene nare kunthe areta Linturi nkurukinerite Priscilla akare aize goteno obisi ya first lady na kigina kiawe kirekatibene na akabania na mwene kethurano nekezite kwerekanaga siasa ni muchetho jo muthuku na muoroto jo musiasa wonthe ni kuthara kugituka kumania na bobo nkatha ya gavana Kiraito niwe Priscilla Murungi nonekanite kugeranira migwe ya migambo na seneta Linturi muthenya jwe goro kiri muchemanio na ekuru Nterechi Kaguru Priscilla na araugire ati Linturi ateguranite na ni akurigara nowe ugatwika nkatha yawe ni untu aterikagia nja pamwe batena nya first lady kaga siedia ngavana na siedia first lady aga siedia first lady kana kama kamba kumusura mwekuru nekenda butha bwena first lady leo kana teu na kinya muthenya Joanaru achokithiria ati Linturi agurite kuri 16 akingaga bawa kuibaleta gikundi imbije bagurite kuri 16 you I can tell you ekoro 16 but lai gotolenja na eno ka first lady kama kameja kumuswera mwekuru kwanza mbere bumuthura kana na tamukathithia ukwa na program ya first lady ekora kana etera ora kwau todo gania ni sana na tomanto tonge tigwa to tuinge mono kore antu bothura obisiera etana musetho waiwa mwana okunete takulitangoge no okameria kugia na roje rwae na baba baire bakario omwe baba baire bakario omwe amona kuga kinya mutongeria wa ekuru Kawira Mwangaza ni mukuru wa ithagurire agotejaniria mwene wawe no ntojo omwe ekuru ikana kam twajukirie agura
etana koe kwawe agitika twana twa mukuru tukigitagate tukithinaga kenda twana na mwekuru beta kwa batiri na uo utigania ino bakaraga bakimenyegere no ne batiri okuigwa wenda mtoto ukweli ukonyokia mukuru wa muntu agatika twana tukirija kwa ithina wenda mtoto mukuru wa atiga mutejanirie ageta guswaye wa bangi o muntu kanisa kweli o muntu wa makweli agatonya obisi ere omenye muthako kwe bagitango ge obisi eu muthako ku riu ringi muthako wena okoro bwa nusu ya miaka ewe o na gwetwa mbi mukuru okuigwa na ni onto mugujo otuko jochokaira arajojaira mithika nawe na ugete obisi yawe tikatibene na mwekoro abatere gwetera mukoronja tikuthingatanagia nawe okunthe ageta kwenda kuoti na antu yau ndirona yandiki ya manto first lady. Number 2 nkwenda kwira mwekoro mwachi Anthony don't trivialize the gubernatorial contest in Meru County to issues to do with women. Then the position of governor of Meru is a position kikatiba nebwiri kwa respect na ne attracta inya consequences that muntu akarema kumbihave na mana bring honor na respect to that office yaomba kuthe cause ya kuimpeach muntu na kuongera mwekuru tembe triangare ya gotinda kuthiurukwa timia mithika imukuru mithika ina family mithika ina twana. The only difference between me na mukuru oku kanda uwire deliberately na new mwekuru tembeteri engari yotura kuthiuruka wanio michemanio ne kila pali mwekuru. I have a lot of respect more than anybody else ebantu ya ngekuru na the position they play in society na in the family. Kango ndo kuira mwekuru temandrasi ya wita yake okawa in town. Mwekuru will only be important and needed orira akwendeka nake kiathone kira relevant and necessary kire agenda at that particular day na muntu neijibura aibanga na kwira gavana Kiraito ate nkatha yawe no aremete weti na mbere bwa county ya Meru kuki otuika first lady newe wa hatum akatukana we conduit ya corruption process, then that first lady is not important. Kwa tuika first lady no gather in control ya tenda cia county no kanenkerwa no kariwa mbecha ngwicha ritwa na what priority then to the keuniongo first lady as is in the case ya Meru County today. Kuge otueka all cases cia corruption cia looting na cia looting embesa cia corona eko atueka first lady no beneficiary ya any infrastructural projects ikethe designwa in the county kenda otueka kona ambia cia kapro na kwendia kapro in the county ntewete kia that first lady na kwithira kirita ngui irabwiri kwitherio so my na nkoroki koria Priscilla ne amenye nguge yawe bwega. So stop boxing above your weight. Contest ku leave us to do the things because you are an embarrassment to the office of the Bicheku neko embarrass office ya first lady ndeno Meru. Antonia Wero TV Mbeta MAUREEN Kinya. Clear in our minds what we want to do na tutukwenda kuchokua ndi na rokwenda tu. Gavana wa Meru Kiraito Murungi muthenya jwana arwani ariungite ntere mwanya mwanya cha North Menti kaunja unjene kawe kakugambia Ameru bamuchokia za gavana wao amona bone kumirerere gitanga tantere cha kaunthene nyuma ya gavana gukinyano bakwithira MC wa Nyaki West Martin Muria kiongozi na njuri yawe no na aria ethiritwe akiaragania muchemanio jojo jwa gavana nawe Kiraito agichokia nerete kiongozi akamuchwa na maruka gitaga tikuraja.
Ndiona ru ngavana Meru mena munini wawe bathiurungite gicigo mugike Northimenti bambire Ntereche kathurine gwita kiburine bari gude murandi jweria rutero ru na kinya ukinya thura na muthiende kurikiria kauthene na kirindi ungaiji onekana muno agikira andu bara bakoromba giti na kiama kia mbas kijana nawe Thaa Kithinji imuchora wetu sana na nendete andu banyaki West Bumete Tigania West na Tigania West Toriuga kiraito maendeleo tano na kiroteo verele tano fresh na ukinya kauthene ethura kia mukiro bwega inde nyambo kono junika juitintia ujuri nyuma tongire mwanya kwambira tonyera matimulio kiongozi Meri Erendiri arathioroka kaunti yothe akiuga oraringirie kiraito Muronge au manyomba tenguo no tobwangwire kiraito tobwangwire kiraito itete karagarukire na mweri jomwe weta bore kiongozi natiga kuonjire njithaneria bwana ngavana ikwaba Muriuki uri otemuntu meria kwenda kwenga ngavana wetu Nandi matimule kiongozi onekana atonyete kinini giki kagita kana munini wa ngavana Ithatu agokirite Lewis Njara bakiuga noe bakonda thuru MCA ukurukira kiama kia mbas kijana nawe Thaa Kithinji imuchora wetu sana na nendete andu banyaki West ono hapo tataera kinya rira tejadi ni kijana tunampenda sana halo aronekera kigaura antu na onekana akiundaga mucemani jwawe aja bagikira kiama kiria kuromana gikura kia UDA Gavana Meru Kiritu Murungi na jugire kanya na kwithura akimucokeria na kuga na muremetwe na kweja na ngerekano na rutero rwari ni atigetite kuria machau na ngurwe bare makambuto menike agakongio nturei okwaga ngoni emudakantire no bwega akaya kumutoyite gwako mitaja maingi ngurukie msi banje bonde no wita wa mateni moria kiongozi nya ngukira nyombe ko rukire de rwaro ndate yakwalia mantu yenu yakwalia mantu yawe engereke ukamata mantu yawe na utemuto kamumba yina walira kengono that man is my prodigal son kara umira wakwa eta kule mashau na nguruwe Nagachoka aturete maru alito aturete Murungi na mata bwana sifiwe kumirau Gavana Meru Kiritu Murungi agwa mirandi leonte akethwa akirigude Nyaki West atetwa kitumira matimule kiongozi inatongire baria bakuromba kura na kiama kia mbas mambo ya MTC ya area hii tumepanga na imepitishwa MTC towaka ile tutaka na materi moja kiongozi utajenga na Lewis na huyu mama na Kalimi watu tu waka MTC kwenda rujurua simuni hata hiyo maji inaendelea nimetoa pesa nitaendelea naye mpaka itakwisha lakini haitaendelea na materi moja kiongozi itaendelea na wengine
Ngiripotera URETERI mbeta Muthuri Muriuki. Ore tigere ntukwe mwake ithurano bya muchujo bikarika Kenya yonthe akiama ba UDA ntere chamara na Embu ibaugite ni kwithiritwe na ithurano bya uma na weru na rabainge bonanite guchitikia kwa muchujo ne jojo kiama kia UDA igekwirigirwa kugita muchujo jo ntere mwanya cha Kenya amana bya mabinge kathumba. Rira muchunjo wa kiama kia UDA otigaritie ntuwe mwaumba gukarika chia cha muchunjo uyu ni gwatite mwanki ikiri gonto mwanya ndeni ya gicigo mbunge kia Mara. Kaunti ya Thaa na nkinya nthiguru ya Kenya. UDA kazi ni kazi, kazi ni kazi na wawili arwirite bagonto mwanya gicigo mbunge kia Mara na nkinya kaunti ya Embu bakiriragira kwithirwa kuri na ithurano bya thiri biotheri na nkinya bya uma. Neturenda kithurano giki gigakorwa kina haki na wagireru mwega na gitigakorwa kina we kiri wandi ya Mwembe Sefira Nkiroti ora bakuthirana na MCA Jones Kenegeni aratindia mugithi kiri gonto mwanya wandi ya Mwembe akioragia karikomba kwibumeria ende ya mono gugekeno akio gikurikiriro na ngongole ego kwe direct ateke thurano gikaiwa kwenda gobole dieta Omdo na rimwetekeria kodi kuthurana na mdo na karuna gituo ni kire ukirie kura koguo ringi sai mbisi ni agatumika mdo umile rukiri na gituo jetu tukairura kuringana na unda ikarugwa rae mwe Thaa koguo ndo baukire rae mwe ongwa mdo aringe kura acokera nwae akiletera matokeo kiogoro arwirite wa bibinkinya kaunti ya Embu wanabo bari na kiriro bakiuga kuri bamwe bao bambiritie kwiringa ibarabara banenkerwe tigiti gatene. Turauga arenge marauga nimo mayocerete tiketi ino ya UDA guku nthi aria turavingana nao ni mave kana te mave anengere tono bakwarangio gwe tiketi ni anenkanirwa tene nigaturite gwitukia ndi nio ndi nama antu bakwa ba umire piu ni kenda bandurire nuntu ndiona tagaiketha gifiandi bakiongera baugite ikwithiritwe kuri na makarika na nkinya magita ati giti cha muchunjo ikunenkanirwa gontu kura gutabati na antu bara batabatiri na kwogu baratumana kiri munini wa mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto uranwa gwe mutongoru wa kiama kia UDA kubaraithiria na gutigira kuri na umakire ithurano bibu nengiuria gigakorwa kiri free and fair kia nomination tondu twanona nomination nyingi urethera itire na ukweli ukitha na maratathi marandikirwa na kuitha kari ukitha mundu mwathurwa ndeke mwico teke wawe wa ticket ukweli maundu macio ni moto ngiuga turariwa na matikae kuoneka ukirelwa na mitandao ukirelwa kwena ndopendezwe tikiti bande tikiti ya UDA bande tikiti na milioni 10 tariki 14 William Samoei Ruto mutongoria wa kiama kia UDA neturenda kithurano giki gigakorwa kina haki na wagireru. Kiripotera wa URETERI kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Ngugi yetu aja kwa URETERI ni gukuthomithia, gukumenyithia na gukenia na kenda gukwamwa gukinya nkuruki ni tugitete maugaruruku kiri mutaratara jwa mibango yetu. Bango ja muri misararuku ni juthamitwe kuma Aramisi na nande jukejaga ntuku cionthe cia Jumatano nyuma ya nteto cia weru Thaa 1. Mubango jwa garwe siasa jura jukujaira Aramisi cionthe na nde ukethirwo na mpongeri ya mathaa na gukwa kanya nkuruki ga kuthikira na kuthuja mutongoria waku. Aja kwa URETERI mworoto jwetu ni gutigira no gukenera gututega ntuku cionthe. URETERI rumuri rwa Ameru uma mundune ija werune.
Kebuba nikio garoro kwikete kaunti ya Meru. Timu ya Meru kwanza etongerete Captain Metheka Lentore orego shwagete kia gavana wa Meru. Hatutauza wa Meru sababu ya kuuziwa woga na sera. Kama shinani Kadhuri Murongi orego shwagete kia seneta wa Meru. Bakedro na ntumiri ya kuinaini ya Meru ya gutangaza munini wa gavana. Tangaza uwasi. Nentuku ya kiumia tariki 17 mweri Jojo thaijereshio tuko. Imentige kuga etiteri ngugi na ne kwenda muntu oro gagitate ukabaitira. Katia gavana wa UDA na seneta wa UDA na mbunge wa UDA tayari kupambana na wao. Kiatho giki gya kwejeremo kwemwe aja kiri Weru TV. Meru kwanza ne ya Meru riu batutokeza. Huyu ni Nturi huyu. Jua mzee wetu Kiraito Murungi ni rafiki yetu. Mnasema aje? Aende nyumbani. Aende nyumbani. Aende nyumbani. Upata ulimwengu wa kisawa, bonyeza *860*420#. Ai makothe, tuditango gekira ikairi. Ngombe netinda kombeta sere na gutikie kuma na ndakora tumechenjiririo na gote gwitikiria. Tena ni irio kana ni ing'ombe yaku kabira mbaya? Kabira mbaya kitu gani makothe? Nkwiraga ngombe ni irio. Tientie kana urugire kithere irie. Hati ndugire ngombe kithere gwe. Makothe ukumbariria kanga uko gwe. Eja makothe wone. Witikire maka ikigaruki. Rene kamara ya nato na arwa. Liters. Ndirakwirire atiri Daily Meal ya Joy Max ni mambo yote. Piu vingi ishado. Kai kweli mantu chaka chete kagwa charara. Kuja uone. Tumira irio bia ndeithia kuma kwa Joy Millers Limited. Ni ataramba kuthondekagira irio bia ndeithia mwanya Jalea Smash, Daily Meal, Kienyeji Mash, So and Win Chiangurwe na bingi. Toringire thimo gukurukira 0723 730 539 kana 0733 851 201. Joy Millers Limited for increased production. Hope Space Shiners Limited turina rangi cia silcoat kuma nthigurune ya Taki, nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding iria itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza. Uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Sweetie, tumefika ile base. Base tena.
Madhe, ugali 2 sukuma. Gali? Gali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Wewe unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemers and dark secrets on Nia. As Dr. Funiken Momakayai hosts unscripted true life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTimes subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini zake ajabu. The mom ni nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa. Nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata nteto nkoroki turingire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Itigere ntuko inkai waandikithia bwareni chia thimo cha Safaricom mbo kinyamuthia na arua kamemeka Weru FM 96.4 na kambuni ya Safaricom nebakinyete ntere chelare kenda kurikithia waandikithia bobo maturene. Atangazaji ba Weru FM nebachemeni na mashabiki bao emwe kwa emwe na bwari tinguge ba Safaricom bakionia kari uria mto abati kugeta kenda kuandikithia raini yawe kureo. Beba andikithia kere Safaricom. Beba ndekije raini tienu. Nikenda kwebera mpanga ya kuingirwa laini yaku wona yakuruka tariki 15 cha mweri ujo ogwaena ntumirire rekete kurekerwa anerwangi irwa waraneria anthiguru ya Kenya nikenda antu batigira bonthe bakwandikithia raini ciao okaire ntumirire yatinda gutumirwa ataoni ya Lare ntugo ya munthe gukurukira ngwataniro ya kampuni ya waraneria ya Safaricom igwatanirite na kameme wa Mwana TV cha Weru ntubura bandiki bande toba Weru FM batinda gutumiria antu baba baibumeria nikenda abandikithia raini ciao kinya taoni eno ya Lare. Ungependa kuambia aje watu ambao labda wanakutazama pale kwa TV ama wako pale nyumbani na labda ungependa kuambia aje kuhusiana na kuupdate line yako ya Safaricom?
Nimesema kila mtu update. Bantu ya meno nto ya ndare kawe mwetu yele. Imanto ate kote ite imanto makai no imanto mazongi. Anto iba iritan Ababa tena ko janda kete na morgu na bate ne ba ya ko ajena kete ko tena na na ko. Nengo ane bwana nto ba register ji bale ni bo. Na to ambo ko kiandre ka yera ke ko register. Ende ndana thirikari yetu yethura thirikari ya atua to senji hapa na pale. Hii tubati kuongerwa ntuku. Kianda twandikithia tuende no tukura tukiba kinya macambene baturombo kinya. Amuthirikirio ni abisa wa Safaricom wachokia nkatho kiri bara bonthe baebumiretie kwibandikithia ntugo ya munthi ona muno nkorokia kiuragia antu bara batakwiba kwibandikithia bamenye ntugo no mwanka ntugo ya Jumaa tariki 15 na ibathi na mbere na kwibandikithiria kurabari gutigira bakwebera mpanga eno ya kuingirwa laini. Tuko update laini mono na kinya babu burenja ngobo amatisha bombe ko update laini chenu. Ukenda kutaya kodha laini ya kwere updated ukadel star kana njota imwe kivugo ithandatu njota imwe alafu alama yash alafu kuna message igakuretera ikure kodha uri updated kana uti updated. Nanko yokia kanyaka kwera akari bonde baraba shumberia iboya lonto bakoya na kinya bakahakikisha iba kuthiatira mawatho kana directives ira shumbete kwethira ikia na Wani Communications Authority of Kenya na kinya kethira tukuma rukalare na utomba kwethira ukimenya kethira line kwera updated wena kanya mwanka Jumaa tariki 15 ikinye kirenduka ya Safaricom irere akwina wewe agent wa Safaricom kana deal wa Safaricom wahakikishe line yaku iri up to date. Empress Rita omwandiki ibandeto Bawero FM na TV na uretie anto ibamenye ati watho boborutitwo ene thirikari na ti Safaricom ukethirwo ikingira anto ende ithirikari ukethirwo ikingira anto oraini ciao bare akwa ibandikithia warira no ya bithojo wa Safaricom akuria anto ibathi na mbere na kwebumiria nkuruki kwibandikithiria laini ichiao. Na kiluki kwe baraba kwa Safaricom bakomba kwethira be kuingera line yaku ukethira uticiandikithia mbai tariki 15 mweri yoturi kintu kirankendo menya yo sheria yombete kwethira kenenkanirwa ni Communications Authority of Kenya mtu wonde na batira kwethira kithia taira no kahakikisha sim card yaku iri up to date. For register line yaku ukavisit any Safaricom dealer nduka cha Safaricom irire akwena ukwe kana ke Safaricom branded vans kuna vans cha Safaricom chikothiurunga chiki update na chiri update free of charge gote mariu mtu akorewa kinyaja diku kuma tauni ya Larege North Beton Class Chabari. Marima kathomba jakorokete arimi batithiritwe bagiketha maketha jakugweria na weketha bachitha iria bakiendia imera biao na maguri janthe kenda kuingia mobatu ja uturo o uria bugwitia amona kwethirwa rera irigaruki na urimi kugaruka ajameru kiri baingi ije ni njira yake ya kuingia uturo ni ati arimi baibanganitie kurima kimerene giki fertilizer ire thirikari ni kire maguri ni gukinyira arimi ba mwandiki wetu wa Nteto Simana na ikirete rugono ruru kiratu na gike ni gichunje kia mbere kia rugono ruru wa mwanya urimi bwa murimi. Urimi nikyo kintu kiwatilite nthiguru ya Kenya na urimi ni obu noko kaumo kabia kurebia antu bonthe bara bethera bakiyo kaira arimi ba amwe na urimi bo kwethira nende kaumuka leu baingi bantu na muno muno ntukimbithi nengwe batenda kwethira baitonya kiriyo baingi bakioneka kwenda ngweche kyobichi onimi bo nebwethirite bukiuma tino ntukinyango ene njumu ende uchenja korera ikutumite kinya maketha yakethira yakinia na maguri yararimi bethera bakiurairwa nayo kinyayo yethira yakina mabunene na tege ndi fertilizer nte withio u interview kurima na fertilizer u tutiona uturira tutiona wikia na ukabigetha biwete lakini bio bila bakureta ketha yonto mechere ke yakana chukari ke jitetie mauta ke ite yeitetie nyuma ya minister mi ande ni andeguru ya Kenya Peter Gatira umunya utumira fertilizer ikethira kina maaki maguri ni ontu bwethirite bweke na kibaingi na koneka ya kori minende buchokete kwagira ringi serikali nira kibaraba kumenya nire mbolea ya mbecha inini tuwe na myama uria mbolea na thai katwe na kuru
tukilela bura mbuleu ikwendwa na kuona kitha kwithina irio kiri arimi ria tumbikia kushughulikira arimi batikone thina kwa itu kwira arimi utererurwa miru kinyao baite NCPB na mutindwa nerengi nara maua baite baure mbolea bakarime ngucokeria munyankatho ontu tukwira toyirwe urimi bo agriculture akwina mi fertilizer itowirirwo muno turi arimi ba kaua ba majani ontu tukumenya thai maya mkawa ikachiere na kachiere ora fertilizer CN ya torirwe kwinama kawa ketu kakerwo boya na tone ingredients na ama factory ya kawa itoiberwe CS munya utangaza witwa kwa thirikari kuromera mbeche imwe cha fertilizer kenda arimi bona bingi bona becha kidogo cha kura fertilizer na antu ibawirirwe muno twewikwa kumania na fertilizer kwinama arimi kuma ntere mwanya nibethirite bakiarakia ontobu baingi bo bakiwa nende kwinyeleka gukethira kwikinya muthia araba kuwa mwana bo kwethira bo itumira kwa batakinyelwa ni fertilizer utha Ithatu kunyela na no tumieterete yakinya twamipokea kuringana na bo ngabana uai kenama bone ndi butirete bainge bakiura ndukende chantu kiumbe na maguri ni yeguru ontubrane ndi bakuririre ongwa ya thirikari ikethira bakinyaila mbeteta kule mama ndiko twita kwanda tweta thima batalaija twita kurara kurwa murire uza thima batalaija ndio ungiriza ndatu ile ndo inda uraje kinyago watu wale ndo ini kwa jiria 3 kama batalaija tukira na ito kuona ke news ito kuona ke gazeti ke mitandao tukona tukira wanyabwere na 25,000 ni arendi tukuriendere era wele ni kukani thirikari ra wele kana ni ra unikuri ni trakinata no ngatukeya twaitwa igethere o au on spot andu batamuriri bakarone batalaiza ni idara thirikari bakia bakoya lakini gagutha kikanisi gwitwa ke mtu fulani na fulani tutemiona ndo maana njo kawaida ndo kwa mbere kuna corruption na baba itakwira na bora kinye mbuka watu bainge batijia arimi ba kawaida ndo batia batira wa batetimirairwa so ende bunu tibyo ngona kabutethia ukabanyereke kuya ndo tutethia bwa maana njo kawaida amwe nabu kwina barane ndi baina witikyo bunene atire muthia fertilizer ikethira ikinyala murimi kinya kithira urimi ni burikite kwithira bukiambira iria ntere mwanya oni personally imbiche munya kuma itama munya akakwanjia kubanga Nteto chawe na hakikisha au kinyanithia na right now antu bana ibandite yonto Rwanda irwandi na ikwandi maybe ira fertilizer ikava ira yeguru itire kwanda neo ikakinya na mbere bya kura bitirauma lakini inkumenya fertilizer akinyilanto itarare baterwe nyuma ya kurekia urimi bu arimi boneka kwendia makithayo na mpui kumania na mathina ya kimbecha yaraiba kwithira bakebukana nayo kaya kwithira kwi mantu amaya karaika antu batiania na muno meru na kinya antu muthara turi muthara include karama ne kwithira batu tutije wika mbeu na bia kurabia ya twabie ndioro na mbeche inini tura ati wa ampara na ati wa ampara tukiakura ringi na thina kenda kuthiria thine ya maguri yateagirite na yatia kugwiria kwina murandi yura yuthiritio kiambira irwa ni thirikari nene ikiwatanaira na thirikari ya kaunti ya Wakibwanchu kuntere chetiania nchukwira nende kwirigirwa ati utethia karibanteri wake ende kinya Kenya yonthe ito wagiro nya sirombo ndia itiara na ge sirombo ndio itweterete mawaya kumania neo na twari mami ureto no Thaa iguro turi mabia kura biga urende Thaa itu na wirigiro mbure ya kibindi gikai itwiregirite murungu akaringa kya makure na kware ge kura sirombo ndio tomba kwe ya tutethia bia kura bia bikona thoko bigaitia ana betorira twingairo skuru antu akwendagia na kimbo nya chiringi 30 kana 20 kya pempe
tukaithera siro mbonduweke na mawea bia kurabia tobigaitakia tukona tukaikakia tukaya winyambecha alafu twafaindika twaigana beto skuru mutegeri nende werigiro bwari mibaba ingine ati kinya nyuma yo kwithira bakirima na wichonera maketha ni ati nende bakona antwa we kairima reo na nikiresiro borere kwithira yakwa nterechia tiania nterechia kiremu na bakwirigira nende ontobu atetheria kinya maketha yo kwithira yakiona mbeche inja ngaukano na ukabere watanira na Unifinias imana ntuko yaru ngekulyongia nteri naranende nchukwe ekwerigirwa kwithira egiakawa na kumenya bura bwongo murimi akethira akigunika Onde aritwaba kuibangania gutonya form 1 nigikeno kiria chiari na gwati mbaruba kithomo chukuru ya Nthaka ya Borerure nyuma yayo kuringwa njeki ya milioni 10 nenkiama ya Japanese Embassy na reba ugite kigina giki kigatetheria gwaka nyomba ya kurara enene kenda kuthiria mutintikano jwa aritwa. Sorry, I'm just greeting them first. So iri njira imwe ya kunyinyia mutintikano jwa aritwa nyombene cia kumama sukuru ni Nthaka ya Borerure ndene yeyembe central nthiguru ya Japan gukurukira munini wa mbaruthi wayo tawe Yosuisa Kitagawa nejanite mung'ana jwa milioni 10 cia gwaka ndomu inya igwatene tacio twin dome yani cia matha iria ikethirwa iri na itanda magana jana na 50 akulu na ikuru Mungeni Winte. The embassy has already deposited its contribution of about 10 million shillings to the project account. Murandi jojo juthuguritwe ni mwarimu munene Moshe Musyoka na kwimbirwa ni mubunge Kubaikiringo aria nawe akuga ati CDF ni jongerete milioni 6 baria athira ati ngwataniro njega ya nthiguru ya Japan na Kenya nio iciarite matunda jaja. Principal chukuru eye Moshe Musyoka through his initiative aradi na thirikari ya Japan kukulukira shore bawa na kukulukira embassy betegeria ku sponsor wakibu na milioni 10 lakini turesi wingi principal ndo twatari na mbeca milioni 6 ikwendekana na yira mbona na mbore kethira CDF yomba kurita milioni hiyo tiari 6 tukaenda ciana 16 cio yule project na indetekererie dom itasaidia kwa sababu tayari shule imepanuka sana. Tulikuta wanafunzi 400 sasa tuko na 1150. Kwa hivyo unaona vile watoto wanakuwa wengi lazima facilities pia sipanuke. Na kukenda Kenya ikinya town Japan ikinyite no mwanka thirikari itekathangu uthio irwe na ungumania gutena matinda. In Japan we put a lot of energy or investment on education because that's the key for the development of a country. Kimero kwa nchaita nene marongo lakini ndenda kuwa batweka tutishe kumenyera into bya toboya tutishe kumanage resources cia toboya na muno corruption ni yurana cia na batwe corruption ni kethwa ni eguteki center stage na nguimu ikarema kuriteka ikarema kuthira boya bonto bu adirikari ni bweta kwa ukemauro ikethwa ina proper systems ira chibureta kolwela cia kethera ni project ikithithwa ikathithwa 100% na muntu akethwa na manjini niwe ya kuona mbecha ira kubweta kuona monkatha hii project ile kwa wa Kenyans baraba kuwewa barewa project baka yuke 50% ni hata kulitanguira na utibo litanguyo mbako yura to an example ya TTI ile yara ya nankero contractor mwankatha ini akuathiria mbecha lakini aremetwo no mimba no batena morals batena ethics bate kwenda kuthithia manto uraya irite corruption ni rio Kenya tutumba kurongwa atua kutena corruption lakini kwena every effort bidii sana kuhakikisha tukuthiria corruption nthiguru netu Kenya. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ni Nthaka ya Borerure, Yembe Central, County ya Meru. Narwere ntuko ya kuririkana na baria bathiruka mitaene na ritwa rizikene monoja makumando thirikari ya kaunti ya Meru runguru wa Meru Youth Service na mbondi ya Nchobi bagitete musafara jwatheri kukungura na baba na raberete mwingi chujukia na ba zabaoni untugutwe wijirujo rugake atea.
iri ntiko yokungwirana barabara ndaranda mitaene na ndembodi nchobi kumanya kaunti Meru bagwatanirite na rwangiro MYS muthiyo na arua ibagite rugendo rwa thiri kumotero makutano bakinyite mutino jwa kangangi injire megutana ntu atiana no bome mitaene na gutwika ntu bena gitumi ntukwere itone ibobo yamono tombe kwethira twinde twibothoria bonthe amwe barabara ndene ya street na barabange kinyaba twarikiria kurita ndene ya street ana baba ingema na barabange nyabongwa baritangwe mwanya barabakara ndene ya street na barabara ndene ya institutions mwanya nikenda tukomba kuonelia babange babaremerete kuo ati kinyabongwa bambo chenchia na ukara maicha ya mega kana otoro bobwega tuje totrimana na ana baba betu babakarage street chetu injira yetu imwe kuthomithania ke mwingi junde jwa Meru na jwa Kenya ati utumiri buthuku bwa nchobi na muturere muthuku jwa youth tutina umithio kire maendeleo yetu ya county government of Meru ati turi board tutuminga bana kiraitu akiugaga aina bata na bonde ana baba kara street ne baba karanja ciao akuru ekuru ndakana ari bonde ba Meru ena ntumiri ati na bwendete bwinde na ati kinyana ba tutiga street ne ato abona kinyati tubonyero nene na ibo to bangete na arua ko reduce ana ba ke street mwanka bathire buru na ingo sokeria gavana nkatho nonto asante sana aikin muno ko rehabilitate ana bana ko baruta street ine na moro tujwao ni gutigira na baba botika na ndo chembogita na kinya gutambukana kila ndo baba batumira kwenye ndawa iji kinya ndo baba inge bethera batumira na baba tonto nyaba kwenye ndawa yu chemeandarati kana kinya kwethera bai batumira weta obichitumira bobongwa kwamba kwetha baichiendia na ibo tone ribo boya muno ntuko na arua tombe kuelimisha ulimwengu mzima bombe kwethera bakemea ana baba ni mwana na tabara bangi iba kwenda rwendo iba kwenda kumenyerwa iba kwenda otethwa nonto bainge kwethera benda in street te kwenda kwao bamwe batina achiari bamwe atina anja chiokara bamwe ni antu bapithirito mantu ya mathuku kuba kuona antorombikia kugera wichitha indene ya taunine kana ndene ya street ke 150 euto enabo ana arua 97 betere polytechnic iba kwethia attachment dai ana ekomi betere goji primary ito enderie ana 13 metongo na to ana 40 baraba diolonga bakeringa rangi ana bautu abarutere street ine na to bara iti kinyao ruare kenda baraba street ine nabo baibua na bamenya ikombekana kuomba kuma nkiripotra Uru TV betamuthuri murioki Horeana bakwirigirwa kurugura cukuru muthia jwa mweri jojo na ndira bia CBC no bietete na mbere gwakwa kenda gotigira gotena mutintikano jwa na irasine na re county ya Tharaka Nithi mwerekeria wa kithomo county waugite mukondo jwa mbere jwa irasi bibi ijureikete akira kandarasi bachiumie barekiririe au gotigi iri njira ya kwithuranira kwamukira arito ba mbere ba kithomo gya CBC cukuru cha secondary mwanka wujite thirikari ni ejanite mbia cha waka irachi bia arito babu cukuru mwanya kuringana na mwerekeria wa kithomo wa kaunti ya Tharaka Nithi Bridget Wambua wakibwa irachi bibi bore kiwango kia mbere ara kaunti no ipetwe irachi igana na Ithatu. Sisi kama kaunti tulipewa phase 1 madarasa 103 na tukaanza kazi na contractors wetu na mashule. Hivi sasa tumefikia alama ya 68 kujenga hao madarasa. Wambua ariuga akandarasi baraba petwe wira ino kaunti ya Tharaka Nithi bari nyuma muno ikiringithanwa na kaunti irachingi akibauragia bakaragate wira ino kenda baigwe bakumirikia kagita kamuthia wa kandarasi ino gagikinya. Sio alama mzuri naweza sema, maana contractors wengine wetu kidogo wanaenda polepole, lakini mimi ningetaka kuwasihi kama inawezekana watie bidii. Contractors tafadhalini tufanye vile iwezekanavyo ili tuwe tumemaliza hiyo wakati, maana sisi ni kama tuko nyuma kwa hii region. Aritoa barabaga atumira irachi bibi bakarutha igerio biago bia kinthiguru bia grade ya 6 mweri wa Disemba mwaka uju.
Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chukegamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Athinjiri kathomba kuma Nterechi ya kigocho atigania ni berete ya Kenya bakenda gutonywa ndwene cia gisiasa bakeria nkurukini baitete mukana kiria siasa bareba kuringa siasa cia mpatho na reba ugete ya Kenya babati kumenya Kenya igatigwa atia nyuma ya kithurano kiizite. Ikiatho kia kurombera na kurukirio mo baraba kurombete KMC wandine kiuchwa tigania Central Joshua Mugambi Muga aita kienine kuromba kura. Mbete kuromba kura ndina kiama kiambas ibo kome ababwe tunangaba no etwa awe etwa His Excellency ngaba na kiraito na wete angu atanjara tukarita ngwetu kioromwe na tukatutogokira kiucho na kuringana na karibago ntukwetu migia kwambiriria sabari na kiongwana kia maromba katwamwa kurita muntu ukurukira maromba murungu atwe inya ya kumba nontu nabo nikenda yara tukaura kia tukaurinya thuru ginya ke pastors barabara wa mionto nabo nontibo tukona bakaria antu baraba kaomba kinyila muntu nontu baraba ngituto bakinyila naba weta naba murombera inya era murungu abwiri umwa kenda kinya naraura na Ithatu representative ya antu bakigucho wand ontu iturite thina miaka eminge muno ontu antu barabathura wote yathwana ire mwana inchi mwana omwe menye ari ya sacrament ponde tura bwithuma ima pastor eru ari ndi na oma tukorobela kinyontu kinyabo mwe nake akwebela batu pastor babe ba murikira njara kana batongeria maromba nibo bongwa twatumakirwe bamwe Joshua wate na antu baku bakurira nimbio ntuwebela asiari ban Joshua bamurukirete kuromba kura na araba murombete tebye na mbere siasa muno tongeria bwathere ngukuringera utore oka urie gite kia MCA nikendo otethie kiuchwa ukona misieti ira twarea na umabongo bora asiari baku barite misieti ya kanisa ya Methodist okya kuthugio Methodist na njire no eriku kinyo geto kalwa na antu bangi okya okara antu aweta babaye wabie wakana bona mantu ame bakagaruka bamo bakariba kiotwe ibonanetie kuria kwanirwa kwao ni utongeria bo MCO thaila ina sathinga nontu bo itomi mwanya achokete kiocho na nyuma sana na haruera na thirikari iturekitu watu into bibinge sana kinyi thirikari ngoe arita na family barabara cienjawa inyangari ilite kolokana ndroe ci antu baikire tap otiro inya baikirwa oke akwaria mantu ya MCA akaibwara katula kara umete katula kawoto mairwa mporo okaurwa mporo tekumenya lakini nyume ne bari gokora baita bakakarande nchobine mikindo baita bagwato okaura muno basara cia wa muntu ngiri mwana aithoma machakozi nyongiri mwana rakuthoma ntureno nongiri gutukoria ngiri ere ikinyithia mwana uku kana muciari kwere mwaka tuika kwa MCA yarenkairwa milioni 20 oka kwa ile milioni 20 ngoire irutite utimenya na rewa atumerie baguntu koi barombete siasa otira kwena siasa cethire kaiteneka na rankuruki bawete boya kanisa bati reiba kwerekania memba bao barane ya siasa na njirere bati kenda kuthiria buru siasa cia irumi na mpatho na chiachera twitikitie ichiachera muntu okwira woni mbwiri kubwithio na lakite wita kuthukia muntu kumurumanga kumwela maiga iu itabia mbaya nguyetu batwe ikurekebisha muntu nikera tutatuna machua politics iracho tumantu bari abwega na bari abatina ndwa na bari abena ngwatano nikenda muntu rakathurwa no nikenda kaomba kweleria muhongo wetu na muthia kuringana na Joshua ama team leader nteritangu eninka otio project korobwithia nte consultate antu bakwa kabwithia public participation ndomba kwithira nkiwa oni amethiro pena thina na ruo lakini tiro ndawe ya public participation nkamenya oma kabisa ni bibio basumbura nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika hau ni otu akinyira muthetu wa Nteto chetu cha Wero Ithatu uni Mbita kwa MAUREEN Kinya munene twa mathithio ni Purity Richard. Good night.